bina wonni babul bi kononto ani wolowla babul istikharatu wal mushawaratu ambina wonnode alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى وشاورهم في الأمر وقال تعالى وأمروهم شورى بينهم أي يتشاورون بينهم فيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خيرا حيث كان ثم اردني به قال ويسمى حاجته رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيتنا سوية هجرية بكلة أني كمناني أني بناني أني سبا شهر ربيع الثاني من هجرية سانكالو ناني ناي بيسوني ومغاني ناني ناي ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني كلي سانكالو تاني كلينا بيسوني ومغاني كونتو ناي mbe bako jokorni golofula masjidi salamu kono darasube imam an-nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadus salihin babu al-istigharatu wal mushawaratu ni bonda ni imam an-nawawi rahimahullah aye ko fula de fo akono al-istigharatu والمساورة ككباريان هيرا نيني على في نيبا في كدو كومينا كوكوي هيرا بمنا كوين فلالا إيكا هيرا بمنا كوميني على في أكو هيرا نيرنتي بلاكا مساورة يموني نيني مغنمو كولو فنا حكلنا نيني استغارة بك كفر على دكا من مشاورة وبك ما أهل الرأي والصلاح حكلنا نيوما بمغمون ما أني مغمون يمغنمو هذا مدى إكرا تغو إدافلنت هذا مدى إكرا تغو إمدافا هذا مدى دسي بهذا مدى نادي
wal insanu khuliqa da'ifa alai hada madenda la fudeka ko du be se ka nyagambe e bolo yibe ke fula fula la koina boy kanka munke wala no sugu yisoro misali la mogo do de ebe fula fula la iba fe katama nintama yala ne ka hera bala ube ka hera tala ube iba fe ka mobili dosa ni mobili sanni ne bolon ka hera bala ube ka hera tala itodo ube so iba fe ka dudosa yala ka hera bala ube ka hera tala ube iba fe ka mogo do ke iba fe ka buranya do ini mogo do che iba fe ka demuso nyini furula nunu na nyogonaw iba fe ku nunu do la kelenke ne ibe fura fura la donc ikan kam ke wala naqulu lahu tariqan amba fu nin tigi sira fura do la kele ibe sira fura ibo ulude ke mbafe kataman ka hera balantado mbafe ka mobili do sanka hera balanka hera talantado mbafe ka sodo sanka hera balanka hera talantado mbafe ka nimuso furun ka hera balanka hera talantado sira jumande ni nunu fulala ni bese ki ka hera do ola sira fula de bala sira fulo istigharatu rabbil alamin ajja wa jalla ka hera koy fulai ku udola kele hera nyini ala fe masamin ka bakorta leno ala ya'lamu ma kana wa ma yakun kayfa kana yakunu ala de nim make ala bado min benake ala bado na kera abeke chogomi ala de bodo ni yesira folo ka sigara nyini ala fe akere usani sira fulana summa istisaruhu ahli lirai wa salah wal amana okofe sira fulana jumaye ni ba fe ka kodo la itika hera ni juma dola hakili bon mo munu ni hakili mawye mo nyuma do dana yamado ube ulu fana ka hakili na nyine ka konnan ja nyine fe sira fulana yo ode min ban mo istighara be ke ko minna ko minne ko daga lenye ita don ka hera be minna ube ka tora bala istighara be ko de la ko ko islamiya ka sharia ka wajibi de istighara ko te worola ko ko islamiya sharia ya haramu do wotoli istighara ko tola ko ko yi mustahabu de o keli istighara ko tola ko ko yi makruh de ko yi ka toye nka toye nkana toye wa o keli atoli keli istighara ko te nununa o ka famu istighara ko bi ka nya ko de la itika hera wala nka hera tala ito do istighara ko be gudu de la imam an-nawawi rahimahullah aya ka dalila ke puru ka hada madun haklina nyini aya ka dalila ke aya fula ko ala ko musamin korota lendo washawiruhum fil amr min kuma ala yeci de kuma nyogonyo nay amana munye aya mbino wa qala lahu aya ala yafu tugori ala ko fa'afu anhum wastaghfir lahum ala ko cidema uno ye aya wurede wa amru musura bainahum wasawirhum fil amri fa'afu anhum wastaghfir lahum ala ko cidema yafuma ikala yafa deluye wasawirhum fil amri ni be ko minke iku uhakilina nyini fa idha ajamtam fatawakkal ala allah ni dantigira koybe ko minke iki ka ko sembe alama aya ni fuleninde alay cire kuma nyasi ama min ni kuma min yeshi lembe cire ma a ni delilaw mana ko ciden kere naye la nyini ya ciden na kamontonde ciden tunkera ale de ka hakili kani kateme beka
ciden ne ka hakilina be sababa ma ka teme beka mais ona tabe ni ko do nyagambira ciden be aka shebo hakilina nyini ko ye silama be ka kode ciden be shebo fara nyonga ka ko hakilina nyini aw akira o togola fana ciden ka kalifanani abubakar siddiq umar ibn khattab usman ibn affan ali ibn abi talib nunun tumbe ni konni nanuma ube shebon jama fara nyogonka ka jama ka hakilina nyini mais donc hakilina be nyini ahli rai wa salat hakilina nyuma be mo munuma ani mo nyimo wala budda min hajini sharatayn fima tastashiruhu ni be mu'min ka hakilina nyini funni sarati fulaka dafa tigila an yakuna jarai akake hakilimaye wa khibarati fil umur akasur abiku kalama wa ta'anni wa tajribati wa dam tasarruhi akasur mugodo ni abiku ko ate ko keni teleyay ni ko mi saralama mi funni foraye abetani hakilide mugomin be ko keni hakiliye ate teleya abe ko la jarabi ku do fana ni hera be mina hedar tenina o mugodo wa an yakuna saliha fi dinihi atigi ka tun mugomi mai fana aka dinala li anna man laysa bi salih fi dinihi laysa bi amini parce que mugo ka dina mani ni aka ni mugomi do aka dina mani du mo danna ya mate mugo to mugo nyuma ya ka dina la mugo kana da wala danna ya mate hatta wa in kana jakiyan muhannika fil umuri fala khayra fi har na yasur amuka mugo hakli nyuman tigide do ko abe ko do tankin nin mugo nyuman ti aka dina la herata tigila وليس أهلا لأن يكون من أهل المساورة ومن كان أتغل موكا كم موكا حكرنا نيروي لأنه إذا كان خير صالح في دينه بس نمو كرا مغنمانت أكاد دينا لدينا نمانتا بلو فإنه ربما يقول وليعيج بالله أكاد تغي بشكي جنفا مغنماني دينا نمانتا لا أحكي كان يكتغو نتورا كيكا كو سارا وما أبشكي جنفا أبشكا كودو بلي كرو ميكا تورا بالا أبشكا كودو بلي كرو ميكا هيرا تالا فيحصل بجالك من سر والفساد ما الله به عليم donc ibina tora do soro ani bina tinyali do soro osula ni ala yere de ba dando bal musannin katte ni rola wa faragu fule al musawara ani al intiqabatu bikafar fule parce que an ka doni mu dambe kata doni ma ani dawa ma utara ko do nyagambe nyogonna ko votu munu fule ninye ko ani aya munu nana wasawruhu fil amri ko votu dalila yo ode votu munu fule mbalima uni musawaratu tekelenye folo votu bora demokrati loi de la votu boyoro ye demokrati loi de kafiru kalwa musawara dalila ye qur'ana de bora ala de fe nunu ne ko kele nyawa ni bora demokrati de la kafiru ka fendilale votu bora odela musawara bora ala de fe ala de ka qur'ana kono ute ko kele nye fulana musawara fule anya ko chogomi mugumin ka hakliya kanyi aka dina kanyi dana mado mugodo mugumin matali ko labe ko keni haklini bashige sarati odebe idobe ka haklina nyini nin din ka dina kanyi aka jogo kanyi mugo haklima de do dana mado te mugo jamfa musawara beke nunun tigude la doni ke bagaw mun ye doni ke bagaw ye uka dina kanyi uka hakili kanyi musawara dunke ye ulude ni votu fule bede bala votu kala uka votu bede bala bede beta carte fili dolo minna ba fili
drogu tanna ba fili donc ni dannaw bala damu bo bala marché bo la sinsa minnaw bala abbe wulu de beta carte fili ni ika jama chayara minna doro donc ko kelawunta de musawara ye doni ke bago ni hakilinaw de ka hakilina be nyini ola mais intikhabatu ye bede al qawqaw fendum balun min nalumo dinate dogote dina yere donite munum bu yere ma bolon kono wulu de be intikhabatu ke kata carte fili mo e tube sade fana ide wori de duma kusa ukata votu kuye donc votu mo kana delilata musawara la ute ko kelawunye votu bora démocratie de la kafir loi musawara e alaka kuranata de ani ciden ka tabulo votu ye bede boke nalumani fendo mbali mimbe fendo minte fendo mimbe dina la minte dinare la bede be votu ke dolominani drogu tala be bala min musawara tigi hakili mawde ani doni ke bawo ahli al hal wal aqd munum be ko siri ubu foni hakili mawdo donc mo donani hakili nyuma donani dina yo donani dana yaye wude musawara dun ka wiye ko kelawunte wal yafur annahu rajul min ahli al fisq wal nuzul wal fujur fala yajidu an tastasirahu akum misalila ni min kara fashiriye mana mugodo fajiri do ko ate daga ko hakilina nyine fasiru mana mugoni fajiri li anna haja yuwaqi'uka fi hufrati al halak parce que ni mo hakilina nyine bila durabi jigi halaki dinga kono fasiru mana mugo fajiri kanata ko beta hakilina nyine fede ko beta kono nja nyine fede ni ma dabila halaki dinga bi jiga kono كذلك أبو تقول لو كان الرجل صالحا دينا أمينا لكنه مطفل مني أبو تقول كلا نمو كيرفنا أكا دينا كنيدة دانا يمدو نمو من أكام ما كوتي كولا لا يعرف الأمور أتقودو أو متسرع لا خبرة له وبمو من أكتلي جات من يرتالي بلو ni nana la komi na doro abe hakirina boka be kadimate jate mina ireta bolo fa haja aidan la tahris ala istisaratihi min tigi fana kana korto katani hakilina nyini nambal kana korto ko beta hakilina nyini kan nin tigi fana fe ya annahu rubbama idha kana mughfala la yadri an al-umur parce que katta nakira mo amwote kola ate ko wedo ya'khudhu bil umur bi jawahiriha ni ko min nana madro ni nyirala na tene madro bomina ate foido ale be ko min anu ka jahir no kene manade wa kazalika ya kana mutasarri'a aboti wala ni mo keram mo na kateli ate ko ni bashigi ni hakili shigi ale kateli ni ko ni nana madro ni fen faye doro ni mbabula babo kabi ni fana tigi yere koroshi min fana ka hakilna nyinima وربما يهم تسرع على ان يسير عليك بما لا غير فيه abeke sababu akacha ni akateli abesika hakilna do dima hakilna mika heratala fala budda min an yakuna ja khabarati wa jaa ra'i wa salahi fi din aw la budda ni be mo mi hakilna nyine ka musawara ika ko wala akake mo nabe ko kalam tele fulanna akake hakilna nyumantigi sabana akake dina nyumantugi ni ko mo ka hakilna kanyini ni sarati ni ko damado de nyina tigila akake moye abe ko kalama akake moye hakilna nyumantigi de do akake moye dina nyumantigi de do iben ninde hakilina nyini ala ko musammin ko tarilo ayawre kono wa amruhum sura bainahum ala ko mu'minu ni jama ko min bu bolon ube nyugo sawara ube nyugo hakilina nyinu ka kola jihadun misalila ni sebo mu'minu tunkara ni jihadu ko bu bolon ube nyugo nye masala
وللأمر أن يجاهد أو يفعل شيئا أما للمسلمين فإنه يشاورهم مثال لا كون نيما من يسلمون نيما ومن من يجمعنا نيما أواتي نابا فيك كون من يسلم بك كودي مثال لا كوم جاهدوا رانيونو akelen ta ka yire ma folore abe jama hakilima fara nyon ka doni ke ba wanya fo tugomi hakilima doni ke ba mun be ko kalama abe ulu fara nyon ka ko ka hakilina nyine wali malik abdulaziz tumami ananan masayala mun be si sawulu fa yemunke nko ale de lezinati daima li buhusi lime wala kitay ale de yakriye ulamawu ibasira yere ka musasaru be a yere be doni ke ba nyine ka gira yere la be min ka hakilina nyine na be do komina me ni komine jama kode ube jamana kode do ube nyesilim be jamana de la abota kodi lezina daima aye doni ke ba bele ba groupe aye odila kata mugotanna kata wu groupe de be shigi aya wula hadisa wula sebo katabolo la selefu katabolo wula nin komi nu ba fe kanati jamana la kanyu ba mani nin komi nu ba fe ka desonta jamana kanyu ba mani ale de yodila lezinatu daima li buhu silmi oliftai ni komu nana pour ko ka haklina nyani wali le amur kanka ke o chogodela jamana la min yem masatoye ani doni ke ba hakilimo jamana la kanka baraka nyogon fe nin chogodela jamana nyema de bebe marade men ni ko min nana akanka mugo ka sura bolo mun ni hakilmu ye mun ye don ke bawo ye mun ka dina kani ni ko min nana nabe ulu fara nyogon ka ku hakilina nyini silamiya ye mun fonina yala silamiya be jeni ni silamiya te jeni ni o de kaka ciden tumbo de ke aka kalifa nani tumbo de ke wa amruhum sura bainahum sura mais mun na an ka jamanu jiya silama sariya ta yuru mu be dinga kono parce que al qawqa an ya ko chugo mi mun be ta fara nyugon ka kan nyugon nye jamana ka kibariya la dina kalante dina nyumante iba sura dogo nyumanta do layre ulu dama de be ta fara nyugon ka ku be nyugon nye jamana ko la be nyana bowa be ka haklina ta nyinyo mun ka haklina be nyino bu dama de donc ciden na kashe bo ni mu'minu min tumbu bolo ni ko min nana jahadu ko no silama be ka je ko don ube fara nyugon kade donc munu ni hakilimo ye ko ka hakilina wuni Umar ibn Khattab tuma na sogora sana ka fatu khalifa ya ale kofe aya ke chogodi nko ciden ni sere yake munu ni ko arjanna dewundo ulu mugo to munun tumbe jiya ko no Umaru sara ko to jiya ko no mugo woro ayanyema ya koto lude boro parce que depuis ci dañu de kanyana mala ye sharia ke nonu nye ko tanu ko arjanna dewnde do Umaru ye aka ko fela koto de boro o mu go wori de tora nyugo nye u benna minna ninni Usman ibn Affan u yake khalifa voto de kara ni be yake mo wurun dia nyani kate haro be munun fo galo munun fo ka voto de la ke ko Abdurrahman ibn Auf ko o tara sani Umaru e Usman kasige ko atara do muso bede ka kelen Madina ka fuye ko be ko mi voto ngalo kisa min do masaha o kisa masaha ko Abdurrahman ibn Auf tara do hari muso kare ka be nyini ka Usman sigila masaha mu woro de nyogo nye dro ubenna minna uya kay al musawaratu تكون جاء حدث له أمر يتردد فيه من مساورة بكيمنا نكون من نانيما كون إتادون كهيرا بنينا كهيرا تنينا مساورة بك أودلا يتردد فيه جمع من يرى أنهم أهل المساورة برأيهم وصلاحهم واستشارتهم donc نكون من نانا من يجمع كوي يالا أنك هيرا بنينا وبا أنك هيرا تنينا أودلا يبي جمع فرانيونك jaman min do fana jaman min ye hakili mawuye jaman min ye mogo nyuye ibu fara nyugon ka jaman munun ka dina kani ibu ka hakili na nyini ninte musawara wa fula de fora amma istigharatu fa hiya ma Allah azza wa jalla mu istighara beke ini ala de che
يستغير الإنسان ربه إذا هم بأمره ولا هو يدري عاقبته ولا يدري مستقبله مو بيتجي على إذا هراني يتجي على في نيبا في كومينك ite koy labando ube koy min bena nyesima koy na itodo wala ika istikhara ke min ye danfen be tigi ala ika istikhara ka fe wal istikharatu mana istikhara yere mana munye talabu khairul amrayni ko fula min nugu ni nyogonje abeke mahera dewa abeke majuma de ni tado ku dola kelen kibariya nyine ala fe ko fula ina ka hera be minna ko kibariya nyine ala fe istikhara koro ninde cide nyam bila sira ko ni ba fi ka istikhara inke ko be arkan fula de salli ni fardate ibe arkan fula de salli ka soro ni fardate mais arkan fula in ka te wakati la minte wakati nahi tanke ni ba fi ka istikhara ke ko minna ni komindo na ya soro ni mastakara kita sisa do kominda beta ka danke komin tunnin ka sisa fun ka istikhara indeke sunu ni istikhara make atesi ka nyanabo wo istikhara sugu ko sugu istikhara besika ke har wakati badile ni yere badu ni mastakara ke sisa do nin ko beta ka danike istikhara besika ko sugu la har sallu wakati min salli badile no mais ni komin ni tambala istikhara besika ke sallim besika ke wakati wore yikana sallin ke wakati balilena istikhara salli kana ke wakati balilena ni komi ni tambala wakati balile jumae fajiri kofe kana istikhara yinke ni komi te ko telimay ni tile dora sankaba kewa ni tile ba fe kabo ama bo aboli madafa fo tile kabo ni qida rahu ni tamannu hake ni o make ni tilebe ni boli be nyona maboka dafa kana istikhara ke wakati min ni tile jora sankaba chamancela amma sankaba chamance bila ajole mo sankaba chamancela toy kana istikhara ke wakati la gasara ko fe kana istikhara ke sallinke ni tile ba fe ka bi wakati na bini madafa kana salatu istikhara ke tanke ko min ni tambala min ni ko min ye ko telema e fo ka ke sisa de suru dani be ke be se ko ke ambena hadisa no ko fi ambe sari kata nafauma hadisana nani Jabir radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharata fi al-umur kullaha hadisana na Jabir bolo ko kiden tumbe umur lakala salatul istikhara la ukako bela anya futugo mi koko ye ko daga lende na daga rayka ke nin koin akeli ngai hera bala wanka hera tala ibake katta kana sagi ola istikhara be ko sugudela nko kommi ni dina wajibi istikhara ko tola kommi ni haramu ye ko to istikhara ko tola kommi ni mustahab ko ke istikhara ko tola kommi ni makaru ko to istikhara ko tola istikhara be ka jiyan ko de la itika hera do minna ko ciden tumbe ulu la dunya istikhara la qobela ka surati min alquran comme atumbu la dunya qur'ana sura la chokomi atumbu la dunya istikhara fana lo chokola parce que istikhara ye ko hamilende parce que tuma muslimiya sariya sana kana ko do tumbe la jeli kelaw ni ube tama ko lo filina ube betu fe ube ni turabu dana ube betu fe ube mori gana ube betu fe moru fe yala tama min ba ka kadiba uba mandi ni be do furu la beta ulu de fe yala ni furu kadina uba mandi fono ninde tumbe ala nana nunu haramu ya wan taqtasimu bil ajlam jahilu tumbake ni uba fe katama iba furu ko do bubula borla ma binye sababa kono asabelen be dola ifal asabelen do dola lafwal asabelen do be dola shifu ni ba fe katama ube ni ba fe kado musofuru dola ibeta oforo ko de dayele ita kono na lajede ibi bolo do ka binye kelen sama kabo ni binye min bora sabelen bala ifal kunnin ko inke akoro do nin ko kadina ibe dola ni binye do bora ko kana ke ato ko inke ni binye bora shifuru be min na ko jero koro de ka saga ka foyini fula dola kelen de kabo
silamiya sariya nana kanni haramuya kolona filina fana munun bi ewa kolonne fili munun be la turu de gosi munun be turabu de gosi munun ni taro fe bu tege farade laje ko bu ka ko fowa munun no taro fe be katumu de ke ki bira kunna ka fini biri kunna ho munun no be biri ewa filende kunna ho munun ba fore kumbe sagara ke mbe do kalwala ho ninye minye mba fiye silamiya sariya nana kanni be tiya ka funnu mun shi ta la be fulan ka foya ciiden ko mon ata kahinan lam tuqbalu law salat man ata kahina aw rafa lam tuqbalu law salatu rabayna yawma akokulun filina la turudana turabudana ube muri gana mogoni mbia fo doro ko munun ne silendo ko dogole ko ale bo fiye ciiden ko ni nana mayya nyinenka harin ni madala ikasallite minatile binani kana dala yere de bo yere ka fu nunu ye galon tigalade ika sallite minatile binani hari sawre la ciden kon mun ata kahina aw rafa fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unjila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam akoni mo tarak kolon filina fe ube la turu gosira ube turabu gasula ube nori gana abil lajlike ayel lajlike ayem fo ko tiya ikafirani qur'ana turabudana koni ni dara nunu na ciden ko qur'anan min jigina ciden ka de ko kafirana ay ibora islamiya kono tuma islamiya nunu cinya de ayi salatul istiqara de biranola ibe salli de ke donc jabir fule ko de fo ko tumbu kalala koma be qur'ana sura kala ula chogomi ija hamma ahadukum bil amri ciden ko naw dola kala hammina ibate kana kodo ke anyo misaliya fo mbedo tama do de la ube ibate ka mobili do sa ibe ibate ka sodo sa ibe ibate ka muso do fu yalan ka hera balan ka hera talawa na dola kala hammina ni kodo ye fal yerika arakatayn min khairil faridati ika arakan fula salli min te fardai mana ni arkan fula ya da mana nafila de mugo kan farda salli len ko fe ka ko ijon ka istighara do ke sinya kelo be wasake ay cidon ko min khairil faridati ni arkan fula ni fardate kelenya de ube salli u dama de arkan fula ibu salli dama summa liyaqul o ko fe ni arkan fula in salli salamu be bila du'a salatul istikhara abeke de ba'da salam min as-salat ateke salli kono na de salli ko fede ibe du'a winke parce que ciden ko summa liyaqul donc ni yoro la suru mi nyin kalike ko yala salatu du'a salatul istikhara ko abese ka fo kan wore la min tarabu kanyewa aleka kuma ka jabu bena yande qala shaykhul islam ibn taymiyyah شيخ الإسلام ابن تيمية يقول دعاء يجوز بالعربية وبغير العربية شيخ الإسلام ابن تيمية يقول دعاء بالدغني عرب كاني أني هاري عرب كانتنا والله سبحانه يعلم قصر الداعي ومراده أكبس على دعاء كلا كو على بيكا لا يندو كو على بيكا مرادو وإن لم يقوم لسانه أكو هاري دعاء فوتو ني نيم مشيكا دعاء تلي إبا فوكا دعاء من فو هاري نيم مشيكا تلي عربو كنا أكو لنين من بيلا كبا على بودو كبا على بيجابو ودكا هاري نيم متلي فإنه يعلم دزيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات شو سلاب ابن تيمية كو على بكون ni kan bora kan mankan ko ala ba bemme harin ni lugaw bora kan bora nyugon na chogo ani haju bora nyugon ko chogo ala be kamme abe ka haju do ni kan ko hada maden ko ni kuma na mankan de boraw ala be mankan kan be me ni tanke mankan bora da ko ala ba be me abe kan be me abe haju be do shawul islam ibn taymiyyah ni fo majmu fatawa kono
jiju mugani fulanna keme nani ani bi segi kata keme nani ani bi segini kononto. Donc o yayira salli ko fe ibe salatu iskara do minke adagaraye ni be arabu kamme ika fo arabu kanna ni te arabu kamme afo ika kanna ban Cheikh Mamadou bin Salih Ousseynou ñinin kara haramu derisula tumbe derisu minke haramula ko yala mo be se ka duwawu ke salli kononana ni kamure min tarabu kanyewa ako abe daga mo ka duwawu ke hari ni be salli de kono ako abe daga ka duwawu ke ni kamure min te arabu kanye ko parce nan ko hada madin be min be salli kono akana duwawu ke kamure la ni arabu kante ko an beta doni do bila hada madin ka doni min ni se tala use ku te se kake ala ko fattaqullaha masatatu ala ko hada madin ka sira lan se ko da mai rade nin ni ko mo kana duwawu ke kamure la ni arabu kante itara fim bila ka shete minna donc ako duwawu salli kono atila leno kata tila yoroma saba don ke bawo duwawu salli kono kamurela atila ilende kata tila yoroma saba fono ako minye qur'ana ye wotese ka fo kamure sila chogo sila ni arabu kante parce que mo kan nunu farawu nunu famude parce que nan ko daga ray sujudu to ka duwawu ke ikanna ikatta ya to ka do ke kanna ay ba fo ko fula ayere ko daga ram mo ka kuma aka kanna sallila mun naw ko mo tese ka salli aka kanna o famu doni ke bawo ka ewa kamure fo salli kono duwawu fo ewa kamure la salli kono ni tila kata tila yiroma saba ni nye qur'ana wote se ka kara kamure sila ni arabu kante qur'ana fo ite se ko waran place de mo ye fatiha fo ika kanna bamana kanna ima qur'ana kala koy ye tradition de ke ni ko tanubiye dan fi untigi ala alhamdu fora arabil alamin ya qur'ana ya korode fo ika kanna alhamdulillah koro bamran kanna re tanubi yala waya a korode fo ye tradition de ke mema fatiha kala ye fatiha korode fo donc qur'ana tese ka kala kamure silani arabu kande ni famura ni ye foloy fulana ika duwawu to khairul waridi duwawu munu ni delila mana wula duwawu munu ni cide mu fo iye o duwawu sugu abe daga iku fo arabu kanna abe daga iku fo ika kanna kito salli kono min te fulaya togo ya sabana duwawu munu mu ulu sabatira cide mbolo de kunati misali la subhana rabbil azim kumbile minato subhana rabbil ala yusujudi to sudur fulani yonto rabbi aghfir li warhamni wahdini wajburni nunu sabatira cide mbolo ayu fo ku ka fo ni chogodela no ni pese nunu na ka fo afo chogola kanu fo kawrela ufo ka fo chogola unana cide mbolo chogomi ni tese ukufu ka fo chogona ufo ikakanna donc ka duwawu ke sallila kangorela sallila ni chogo ya sabadelo qur'ana o tese ka fo kangore sila ni arabu kante afulana iyere ka duwawu munu nugo fon derela masna uka una chogo mana ka bo chire mbolo adagari ku fo arabu kanna dagari ku fu kanna sabana duwawu munu sabatira chire mbolo hadisa wula ulu nana chogomi ni bese ka ulu kala iku ulu fu chogola kumu sabatira chire mbolo chogomi ni tese ula itudo ufo kakana donc na sabatira ko abe daga ka duwawu ke ika kanna hari salli konona la hal duwawu li sigara fana beke salamu ko fere kuma be yorola donc kuma tala duwawu istiqara abese ka fo ika kanna ni tese ka fo arabu kanna iba fo ika kanna atigi ka ñininkali jaabu sorola ni yorola o kofe ciiden ko ni arakan fula salli min te farday o kofe ba fo summa liyaqul o kofe ba fo allahumma inni astaghfiruka bi ilmika ba fo ntigi ala nebe hera ñini fe ni ko min ni nebe ake baliyana kele ufulala nka hera be minda mbo nyini fe ni ka doni
ni ko min bira dwala ni so sani de do ni ba fi ka muso de furu ala ni muso furu min fule ni nye akeli na ke baliye ni ka hera be min na nunu fulala mbo o hera nyini efe ni ka doni wastaghdiruka bi qudratika ndi kan latige nyini mbel latige nyini fe ni kan latige mana nin ko inna akeli na ke baliya e kan latige kononana ika hera nka hera bala nka hera talambo nyini fe nka hera be min no fulala iko latige nye wa shaluka min fadlika alazim ndi deli ni ka fasamanta min kabo fa innaka taqdiru ala edebe ko latige koy wala aqdiru nitisiga fo latige wa ta'lam ala debe fendo wala alam ni ala te fendo wa anta allamul quyub ala debe ko dogolem bedo allahumma antiga ala in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibata amri in kunta ta'lam ina min fulan ya saratiyate kafo ala ni bado yala ala bisiga ke ko ate hera doa aba bedo saratiyate ninye ni ala bado anna hadha al-amra kunka kun min fulan ninye ibe kun foye ni furudo de ntige ala ndena do ni furu minna ndena do ni furu munna ni ala bado ka fo ni furu khairul li ko ni furu ye nema heraye fi dini nka dina la wa ma'ashi anin ka nyena mayala wa aghibata amri anin ka ko labanna aw khala ube ciden ko ajil amri nka ko sisa wa ajilihi anin ka ko nyefela sakka mina rawi min ya hadisa mafula ale da shikara ya la ciden ko dewa wa ma'ashi wa aghibata amri ube ciden ko dewa ajil amri wa ajilihi iro e bande shikara nina nuno fulala ne ya kele fo durabe wasake wa ma'ashi wa aghibata amri ni yode fo wasakera ube ni ko de ajil amri aw ajilihi wa ya wasake iro e le bande shikara ya la ciden ye ninde fo ba ube ayen ninde fo ba ni koni bado ni furu mi ni ne be do alantigi ala ninka hera bala nka nyana mayala nka ko labanna ube nka sisa aninka ko nyefila ninka hera bala faghduruhu li alayka latigenye wa yashiruhu li alayka noyanye summa barik li fihi o ko fi ka barka donna koina wa in kunta talam ni ala bado fana anna haja li amra kunnin komin ni ba fe kadwala nin furmin ba fe kadwala sharru li fi dini ni ko jugude de ne man ka dinala o ma'ashi anin kan yana maya wa aqibata amra nin ka ko laba aw qala ube ciden ko ajili amri in ka ko sisa aw ajilihim ube ka wanye fela ni yado umtige ala in ka juguma de balan ka tora de balan ka hera tala fasirifuhu anni ika kunyele maka bone bolo wa ashrifuni anhu ika nefana yele maka boko inna wa aqdiru lil khaira ika hera koni latige ne dro haysu kana be yoro ika hera latige summa ardini bihi o ko fi ni hera min latige ne iyere ka jeni hera nyene qala tiden ko wa yusammi hajatahu donc bika haju be fo yoro juma anna haja li amra ibika haju fo oyrola ni furude do ni tamade do ni ba fe ka sode do jo ni ba fe ka sode de sa ni ba fe ka mobili do sa ibika haju fo oyrodela ban mo ni istighara ken ni chogola istighara korote ko ibe daka yeshi nogola istighara koroto yede ube jinna do le be na fo ikatilola ika hera be nina istighara la nyini toye ate komi ko ibe da ko dimbe shinogo ni istighara ken ni chogola summa ba'da zalika إن شرح صدره بأحد الأمرين بالإغدام أو الإهجام فهاجا المطلوب يأخذ بما ينصره بصدره ني استغارة إنكرام بعد كوي كهرة بلن لا تشودي أو بكهرة تلا استغارة إنكوفي ni alaye farfuni dima kata koina aye koin kanu doila kata ka farfuni dima koina kata
ni nye ta manse de ni nya yira da ko koyi ka hera bala ni disukun fere la kata koyi ma ye koyi kanu riskara in ko fe kayin kanu doni la kata donc ku fere foni la ma kata disukun fere la koyi fere la kata koyi kelima ni de ye ta manse ko ala ye hera kanu ye ko koyi ka hera bala wodi ka nyini feye koyi ka do koyi na na yasro istighara in ko fe koyi disukun ma fere kata ma itora fula da bi amma nin koyi ni man nin koyi mina mana hari istighara ko fe en nin de seraka koyi mina annege ma koyi disukun kono kanuma ke disukun kono disukun ma fere kata ma donc ni nya yiranna donc ka fo koyi istighara kera kum min kama imika hera ye koyi nafolo mais mun be kenina ni istighara kera dusukun fere la kata koyi na kanu ko donni la kore munye fa hajan matlu ni fenyu de be ko koyinke mais toujours istighara ke ni dusukun ma yoro kele mina haribbi idusukun be takana sagida haribbi donc min bena o ko fe ibe musawara ke sisa ibe musawara ke don ka bawo doko yala istighara ani musawara juman folo kanka ke don ka bawo doko ibe hakil na nyini ndeke folo ka musawara de ko fe istighara ne kuma sahalin nye istighara inde ke folo parce que tidin ko de ja hamma ahadukum bil amri falyusalli rakatain tidin ko na dola kilan hamni ko mi ko ka arakan fula de salli ibada mina istighara de la ni istighara in ke sinya folo iddusu kuma fere kata foima ko in ka kelima doni ko ko saga ka sinya fulana ni saga ka sinya fulana iddusu kuma fere kata ko ma tusura kanuma dole harbi saga ka sinya sabana ni saga ka sinya sabana harbi iddusu kuma sika fere kata ko ma wala hakilimo hakilinyine munna ko istighara ka ke sinya saba folo ko atumbe ciiden ka duwawula ida da asalasa hadisan nanu la shehi muslimu kono ida da asalasa kitabul jihad muslimu kono ko ciiden kan lada tundo ni alaye duwawu ke abe duwawu ke sinya sabale istighara fana yi duwawu de iba ke sinya folo ni dusukuma fere kata koyma ke sinya fulana ni dusukuma fere kata ma ke sinya sabana ni dusukuma fere kata ma haribi shi sa musa warabina anye mo sugu munu fo hakili nyuman tigi dina nyuman tigi minye danama yayi abe ko kalama atele yalente ko wula ibo mo sugu nyine katu ka hakili na nyine mbafe ka donni ko ina mbafe ka ni muso e furu e mun fa mola donc mo o ye hakili le min fo o ni akore ni ko ni ne ko ni ye minye nka hada maden donu ni ka koroshilila ika hera debe ni muso furu lila istighara jabu nana istighara jabu soroli borore bibe koinke sabakera e yere mita fando istighara saba in kofe anyi mugo sugu min forta o hakirina nyini betere anyo de fo be ka hakirina te nyini de mugo do yere ni ka hakirina nyini yere min bi bila dinga yere kono ubadu ka hera be min na yere hashiru do be yere ni ulu ka hakirina nyini ubadu ka hera be min na yere ibite mo kade bado min ka juguma min ya halaki dinga beti jigo kono donc ni be mo min ka hakilina nyini akake hakili nyuman tigiye akake dina nyuman tigiye akake amana be mo min yedanna mayaye akake mo min ni atetele ya kola abe ko keni hakili ni bashige ibita otigi ka hakilina nyini ka fara istiqaraka donc ni min yire lila wala ipoke donc istikhara yen ninde nembe dambe sinogombe ninye minye wotede domba ken abeke ni chogode la ni i duskun fere la kata ko mina dorika herabu odela wakati bana subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ambina wonni babun bi kononto ani wolowla باب الاستخارة والمشاورة أمبنا والنضر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمروهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وعاجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي خيرا حيث كان، ثم اردني به. قال: ويسمى حاجته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني سبا. شهر ربيع الثاني من هجرية sankano nani na bisunyo mugani nani na miladi nasaro ka jate ba fulani mugani kele sankano tani kele na bisunye o mugani kononto na mbe bako jekorni golofula masjid salamu kono darasul imam an-nawawi rahimahullah aka kitabu kono riyadus salihin باب الاستغارة والمشاورة. من بوندا من إمام النووي رحمه الله أي كفلا دفو أكونو. الاستغارة والمشاورة ككباريا نهيرا نيني على في نيبا في كدو كومينا كوكوي هيرا بمنا koyin fulala ika hera be minna ko nyini ala fe ako hera nyirati bilaka musawaratu yumune nyinyi mugo nyuma uye kulu fana hakilina nyine istighara beke kafara ala deka min musawaratu وبك ما أهل الرأي والصلاح hakilina nyuma be mu'minu ma ani mu'minu nye mu'minu we hada made ikera chogo idafalente hada made kera chogo imadafa hada made dese be hada made nade wal insanu khuliqa da'ifa alai hada made nda la fudeka kodu bese ka nyagambe ebolo ibeke fula la koina boy kanka munke wala no sugu yisoro misali la
mogo do de ebe fula la iba fe katama nin tama yala ne ka hera bala ube ka hera tala ube iba fe ka mobili dosa ni mobili sanni ne bolon ka hera bala ube ka hera tala itodo ube so iba fe ka du dosa yala ka hera bala ube ka hera tala ube iba fe ka mogo do ke iba fe ka buranya do ini mogo do che iba fe ka demuso nyini furula nunu na nyogonaw iba fe ku nunu do la kelenke ne ibe fula la donc on kan kam ke wala naqulu lahu tariqan amba fu nin tigi sira fula do la kele ibe sira fula ibo ulude ke mbafe kataman ka hera balantado mbafe ka mobili do san ka hera talantado mbafe ka sodo san ka hera talantado mbafe ka nimuso furun ka hera talantado sira jumambe ni nunu fulala ni bese ki ka hera do ola sira fula de bala sira fulo istigharatu rabbil alamin ajja wa jalla ka hera ko fulai ku udola kele hera nyini ala fe masamin ka bakoro taleno ala ya'lamu ma kana wa ma yakun kayfa kana yakunu ala de nim make ala bado nim benake ala bado na kera abeke chogomi ala de bodo ni yesira fole ka istighara nyini ala fe ataro usani sira fulana summa istisaruhu ahli lirai wa salah wa li amana okofe sira fulana jumaye ni ba fe ka kodo la itika hera ni juma do wala hakili bon mo munu ni hakili mawye mo nyuma do danaya mado ube ulu fana ka hakili na nyine ka konnan ja nyinu fe sira fulana yo ode min ban mo istighara be ke ko minna ko minne ko daga lenye ita don ka hera be minna ube ka tora bala istighara be ko de la ko islamiya ka sariya ka wajibi de istighara ko te worola ko islamiya sariya ya haramu do wotoli istighara ko tola ko mustahabu de o keli istighara ko tola ko makruh de ko ka toye nka toye nkana toye wa o keli atoli keli istighara ko te nununa o ka famu istighara ko bi ka nya ko de la itika hera wala nka hera talaito do istighara ko be gudu de la imam an-nawawi rahimahullah aya ka dalila ke puruka hadamadun haklina nyini aya ka dalila ke aya fula ko alakum musamin korota lendo washawiruhum fil amr min kuma ala yeci den de kuma nyogonyo nay amana munye ayin bino wa qala lahu ayin ala yafu tugori ala ko fa'afu anhum wastaghfir lahum ala ko cidema uno ye ayawrede wa amru musura bainahum wa sawiruhum fil amri fa'afu anhum wastaghfir lahum ala ko cidema yafuma ikala yafa deluye wa sawiruhum fil amri ni be ko minke iko u hakilina nyini fa idha ajamtan fatawakkal ala allah ni dan tigira ko be ko minke iki ka ko sembe alama ayay ni fuleninde alay cide kuma nyasi ama min ni kuma min yishi lembe cide ma a ni delilaw mana ko ciden kere naye la nyini ye ciden na kam montonde ciden tunkera ale de ka hakili kanyi kateme beka ciden de ka hakili na bebe sababa ma kateme beka me ona tabe ni ko do nyagambira ciden be aka shego hakili na nyini ko islama beka kode ciden be shego fara nyon ka ko hakili na nyini
أو أكيرا وتقول فنا تيرين كالفنانين أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب نونون تنبني كل نانوما وبيشيبون جماعة فرانيونكا كجماعة حكلنا نيني مي دونك حكلنا بنيني أهل الرأي والصلاة حكلنا نيما بمغمونما أنا مغمونون ولا بد من هذين الشرطين فيما تستشيره ni be mugun min ka hakilina nyini funni sarati fulaka dafa tigila an yakuna jarai akake hakilimaye wa khibarati fil umur akasur abiko kalama wa ta'anni wa tajribati wa adam tasarrui akasur mugodo ni abiko ko ate ko keni teleyay ni ko mi saralama mi funni foraye abetani hakilide modo min be ko keni hakiliye ateteleya abe ko lajara be ku do fana ni herabe mina hedanteni na o modo wa an yakuna saliha fi dinihi atigika to mo ni mai fana akadina la li anna man laysa bi salih fi dinihi laysa bi amini parce que mo ka dina mani ni akan ni mo mi do akadina mani du mo danaya mate mogo moto mogo nyuma ya kadina la mogo kana da wala danna ya mate hatta wa in kana jakiyan muhannika fil umuri fala khayra fi har na yasru amuka mogo hakli nyuman tigide do ko abe ko do tankin nin mogo nyuman ti akadina la herata tigila walaysa ahlan li an yakuna min ahli al musawarati ومن كان أتقل موكا كم موكا حكينا ينيروي لأنه إذا كان خير صالح في دينه بس نمو كرا مغنمانت أكاد دينا لدينا ممانتا بلو فإنه ربما يقول وليعيج بالله أكاد أتقل بشكل جنفا مغنمانت دينا ممانتا لا أحكي كان يكتغو نتورا كيكا كو سرا وما أبشكل جنفا أبشكل كودو بلي كرو ni ka tora bala abesika kodo bilikoro ni ka hera tala fa yahsul bi jalika min sarri wal fasad ma Allah bihi alim donc ubena tora do soro ani bina tinyani do soro osula ni ala yere de ba dando bal musannin ka temeni rola wa faragu fule al musawara ani al intiqabatu bi kafar fule parce que an ka doni mugu dambe kata doni ma ani dawa ma utara ko do nyagambe nyogonna ko voto munu fule ninye ko ani aya munu nana wasawiruhum fil amri ko voto delila yo ode